Oho! Assalamualaikum ayımlar, jana mırzalar, bizдің көршілер. Amansыздар bu. Biz bugün Oş şarınдағы Uçkun mal bazarında тұрабыз. Өздері көріп тұрғандай, бүгін 4 август 2024 жыл базар күн. Biz баштаған эле мынау жердегі соным болған накачанный тренировка қылған бодибилдинг текелер менен бирге баштайбыз. Өздері көріп тұрғандай, қараңыздарчы. Охо! Дәйімсің ға? Туруш эле стойкада тұртқан мұнда өлі, жан көріп андамға оқша өлі. Бұл текенің жашы қаншада досым? Бұл текенің жашы 4 тиш. Өзі 4 тиш. Қырғызстанға келгеніне 3 жыл болды. 3 жыл болды, Пакистандан келген Битал деген порода. Туғандар, Битал деген теке, Битал деген порода. Қараңыздаршы, өте дәділ екен де. Биік деген ұзыны қанша бұның? Бұның ұзыны 1 метрден ашады. 1 метр ашық ұзына. Мұна тонна қарасаңыздар 1 метрден ашық. Дәділ екен. Путолдар ұзын екен. Биталдар ұшындай дәділ болды оқшайды. Похода. Ого, бұл өзіншілі деріскей ға? Қандайсың ғай? Бұл ұшынтіп. Болды, брат. Брат, болды. Болды. Ішен, дәділ кәсің. Болды. Мұна қараңыздаршы, бұл дәділ екен. Тап бері олады мағачы. Шыда жақпай қалан ақшайым. Сақал дәділ екен. Жаш қаншада досым бұның? Емі тіш бұсат, жашы. Емі. Жаш кен да? Құлақтар өзгөчкен. Мынау кемелі? Бұл атасы. Битал, Битал бұл атасы. Биталдың баласы. Қараңыздаршы. Бұны сен кішінекенен бері өзің чоң айтқансың, Ана тағандар қараңыздар. Басқан чолтат бұл Битал. 25-тен 50-ге берді. Так, 25 мінден 50 мінге. Тағандар қараңыздар. Өте өзгөчі болған. Текелер. Секін. Етту. Бұны ем улақа шашат да. Улақа баяғындайынан ұрықтыққа, көбі. Жақшы, сонны. 25-тен 50 кен. Дәділ екен әма текелер. Аз біз уланты өрелі. Бұл жақта қойлордың, қошқорлордың, қысқасы бардың тен тартқан әрекет қалыз. Номеріңерді айтып қойшыңар болады. Номеріңіз 0550 54 34 14. Бір айтылап қай. 0550 мен 54 34 14. Мұнатқандар, егерде сіздер өзгөчө Битал пародасындағы текелерді алып, шындай өзгөчө бір чарбашылық қылам десеңіздер, жігіттер сіздердің қызматыңыздар атығандар. Өзгөчө олғын. Битті ойнап қойғын баяғындай қылып қойғын бір. Қараңыздар, кішінекейінен бері чоң өйткен екен, өзі чоң өйтіп тұр, сүттен беріп, мамынан чайнап бері чоң өйткен оқшайсың, Ана. Көздері башқа деген бұлардың, Сонны. Жақсы жігіттер, майлы, ішқомат, жақсы сандар алсын, бұйырса. Бұл жерде суай кемдеке болды кен десек. Ушук 55 мін сом. Сізден ба, Құнажын? Сізді көйі? Қараңыздар, штондар. Құнажын. Бұл мәуі, бойында бар ма? Қысыр? Сойышқа ба, балкім бойында барды. Ушук Құнажын 55 мін сом кен. Қараңыздар. Жақшы пародада кен, Сон. Бұл жақта. Өзіңіздер көргендей тоңдар. Мол ешкілерді көрсетейінші мен сіздерге. Мол ешкілер кімден екен? Ешкілер мүйіздерінен өзгөчө алып қойыптыр. Сонны. Жақшы. Қойлордың. Мұнал жақпен керелі өй? Мұнда кеп, мұнда өп қолсатшы. Шында кеп не қорағыз. Жүрділерші, тоңдар. Бізмен бірге олыңыздар, біз сіздерге азыр. Бұл жері ешкілердің баларына біліп берелік. Бұл ешкілер кімден, тоңдар? Салам алейкум. Сізден бе? Қаншадан болды тәтіп ешкіл? 4000 сомдан, Қараңыздар, улақтар 4000 сомдан болаттыр. Учқу мал базарында. Өте сон. Шеф, қанша олтат бұл жақ? Қанша олтат? 13 кам var, 13 000 кам бар. Салам алейкум. Қандайсыз? Амансыз ба? Қанша тиш? 8 тиш. 8 тиш. Бұның аз баласы жоқ па? Қайсы баласы? Баласы жоқ, қысы өзі. 13 000 сом кам мына ошол. Қойыз. Ушундан басы сұрап қойылчамын, что-то менен тартып. Мына 12 кем бар. Мына 12 кем бар, Bir sene cünü kırıp koysa son boku atken dağa. Bu 7000 som. Türü var ki. Ya buna yaman özgö çık ona kança? O 7 kam var. Allah 7000 kem var. Ama atağınlar. Özдөр көргөндө
bağların çekeden bilip ket otağız. Bu şeften de suraç. Assalamu alaikum. Qandaysiz? Amansыз ба? İşleriniz yaxshimi? Qancha bo'ladi aka? Bozor qanday? Bozor qimmatmi, arzonmi? O'tirib jönle. Jo'nib o'tirasizmi? Buna qo'ylar sizniki o'xshaydi. Çok. Qaysi ukan? Kelingiz aka. 13 mingdan. Ha, siz jo'nib o'tirmaysizda bu yerda. Sizniki da qo'ylar. Kola otur. Ha. Ma qo'chqor ekan, ha? Aka qancha bo'lib o'tadi? Ma sari qanchada o'tasiz? Sarılar iyilik'e vermedik. 50 mingga. Ha, общий 50 mingga bermadingizmi? 4 tane 50 mingga? Ma tandar. Mol 4 tane 50 ming so'mga berilibdir. Buna o'zgacha. O'zgacha buna qo'chqor ekan. Ha, bu qo'y ekan, ha? To'rtta to'qti. Ha, mana u urg'achi 4 ekan, ha? 1 yoki 4. Bu qanchada o'tasiz mana shu to'qtilarda? 10,5'dan dedim. 10,5 mingdan da o'tasiz, ha? Ammo u Qo'shqorbekchi. 12. Bu paroda bunday o'z-o'zine paroda boshqacha. Özüzden. O'z-o'zidan bunday. Boshqacha ekan, ha? Quyruqlari da cho'ng-cho'ng ekan, ha? Biroq o'sib turgan yaxshinan bersin. O'sa turgan, ha? Enchik olish kerak ekan, ha? Qo'ylarga to'xtatib. Ha, qo'ylardan, ha? Bularni enchik qilib cho'ng'ayta turgan ekan, ha? Bo'pti, son rahmat eja. Bu yerda da assalomu alaykum. Qandaysiz? Endi nasriniyangiz yo'q. Kun issiq. Susadingiz. Qancha bo'ladi tava? Qanchada o'tasiz? 13 Qo'zlar ekan, ha? 13 mingdan, bari tenglar 13 mingdan be. Yaxshi. Yaxshi tonlar. Qarangizlar. 13 mingdan da o'tadi, o'zingizlar ko'rganday. Qo'ylar. Qarangizlar, bu yoqda 4 qo'zi. Ağa qaçmangiz. Qanchada o'tasiz? 12'den aka. 12 mingdan da o'tasiz, ha? Qayerdan keldingiz? Qayerdan olib keldingiz? Motidan. Ha, Maddan geldi. Mesniler kenda Maddanna. Yaxshi. 12 dediniz, ha? 12 kamo. Bozor qanday? Qimmat barzanmi o'yingizcha? Qo'y arzon, qo'y ko'p. Qo'y arzonda, ko'p-da, qo'y. Tur aytasiz. Oxo. Qarangizlar shutani. Oxo. Qo'chqorbekdir. Trenirovka qilgan qo'chqorlar, qarangizlarchi. Dumbani qarangizlarchi, bu dumbani. Qanchada o'tadi ekan, ha? Şef, buna qancha bo'lib o'tadi? Aytib qo'yinglarchi. 22 ming bo'ldi. Buna 22 ming. Chiqchi beraqqa. Jil bu jara. Buna usul qo'chqor 22 ming. Qancha tish? 4 tishdan 6 tishga o'tadi. Ha, 4 tishdan 6 tishga o'tadi ekan, 22 ming so'm. Konten olasizmi? Buna tonlar bog' o'tadi. Mal yerda tonlar. Yaxshi ekan, buna qo'shqorlar qarangizchi. Jashtar bayog'i. 18 ga chiqqan qo'shqorlar o'xshaydi. Qandaysiz? Omansizmi? Qayerdan olib keldingiz? Qaras. Qarashdan qayerdan? Kenjoq. Kenjoq bilan keldingizmi? Yaxshi ekan-ku parodalar. Ekoton qo'shqor ekan, ha? Qanchada o'tasiz buni bolar? Ekoton 13 mingdan keyin bor, ha? Ha, yaxshi. Bozor o'yincha qanday qimmat barzan buruqidan? Arzon bugun arzon. Arzon, ha? Qo'ylar arzonda, ko'pda qo'yda, ko'p kelyapti, tur aytasiz. Yaxshi-yaxshisidan olsin aka. Bo'ptir, maylingiz. Mana tonlar o'zingizlar ko'rayotgandaylar. Uchqun mal bozorida turamiz. Mal yerdan bir yaxshi bo'lgan bir qo'chqorlar turadi. Bir ko'rolchi balalarni so'rab ko'raylik. Qancha o'tadi? Do'st, sizdanmi? Qanchada o'tasiz mana? Bundan 22 da o'tadi. Naraq berib olganingizda to's qolmasin. Qayerda? Beroqdan tortqin. Mana 20 da o'tasizmi? Bu tishi qancha? Qanchaga chiqdi? 2 tish bardi. Ha, buna 3 o'tang 2 tishmi? Tishing ko'rsataman bu. 2 tish bilan da bo'ladi. Qana? Mana 2 cho'ng tish turadi. 4 tish bo'lganda mana 2 tish dag'mindan. Da, shunda 2 o'chib qoladi, cho'ngdan, ha? Shuni 2 tish. 2 Sulton tishi bu bir jashar bo'ladi. Bir jashar. Biz ham bilib oldik yaxshi. Birdan ham o'tib o'tadi-da. O'zi bir jashga to'lib o'tganda tish chiqa boshlaydi. Tish chiqadi. Jashvarlarda ham shunday bu. Ava. 20 dan da o'tasi. Bari tenglar 20 danmi? Jimdan eng qimmat shu bu. Yo'q. Eng qimmati mana bu 23 kami bor dedim. Buni 20. 20 mingdan kammi? 20 dedi. Ha. Parodalar qanday paroda bo'lar? Emni paroda u. Dadlikmi? Mesni paroda. Ha, mesnilar bu. Boshsangiz Ha, bu 20 ming. Bular 20 ming kim bor? Ha, bu 23 ming. Bu bosh cho'ngroq ekan, ha? Çoğunuzda 7 Ha, 7 dan. Mana ko'rdingmi? Ha, o'shada tep-tez o. Mana qovurg'asi chiqib turadi. Qo'lini o'rnini o'tadi. Ava, tur aytasiz. Mana buni taxta olib qolgan yerda. Etini qarab bo'ladi-da. Qaysi yerdan olib keldingiz?
Şu medeniyette. Ha, madaniyetten ba. Mına tonlar qarаңыздар. Өте соны болған қошқолар. Рахмат ака. Жақсы. Номеріңізді айтып та қойсаңыз болады. Біз алып сатқандар бар, көп іздегендер бар. Номеріңізді айтып қойырыңыз. Ben bir. Ава, сіз. Ben bağı video satçalım da. Аха. Балким үйіңізден келіп алып кететтер. Тойлар болып отыр. Sen nemege çıkarasın? Biz ha YouTube kanallarga çıkarabız. Toktana Argen'i çakırgın eli. Kana Argen. Argen. Gel beri kay. Cügür. Kaysı biri Argen? Kana Argen. Ama o kişi... Argen. Bas Mayla. Şef. Kelçe. Oşada. Bu sekret koy bunun kızı. Şunun sekreti vardı sekreti. Sekretes koy. Abi. Koy da koyun gay. Karmaşayım be. Can koy qarab Kelçi dostum, bulacak ötsün. Sekret turgan şoktoru degi. Şoktorı. Bu şoktor qayerdan keldiniz? Ya bu baldardı qilaz kelete Bu jaşı qanchada? Qana tishing ko'raylikchi. Tak, екі екен а? Екі тиш екен. Екі тиш екен. Qo'shqor jayында ekan, sekret ekan. Qo'shqorga sekret ekan. 31 mingga berishmedi buni. 31 mingga bermedingizlar ba? Berishmedi turova. Bo'lchi buni kichikka qiyin odatda. Men aldım buni. Aldingizmi? 17 mingga aldım. Olyam qo'shqor ekan a? 17 mingga aldingizmi? Qo'ydab qo'ying. Екі өтен qo'shqor ekan. Bu og'oz 17 mingga olibdir. Buni qarasanizlar. Bunun yaşı qancha ekan? Qancha tish ekan? Bu em tish qizibdir. Prizda o'ynabsiz Ha, yem tish chiqibdir ba? 17 ming. Mana. Qana? Ko'raylikchi. Bu ikki tish dedi bana. 6 tish. Екі tish deb. Qana? Qancha ekan ekovi? İki tish ekan. Yem chiqyapti. Yem chiqyapti ha. Iki tish. Bassız qancha dedingiz buni? Bunu 31 mingga berishmedi. 31 mingga berilibdir-de, qarangizlar. Qo'ydun hangisinde ismi? Qo'ydun şoğu bayağı kafelerde, klublarda жүргендер de bular ha. Bayağı şoktor. Sonu. Ne birisi aldınız mı? Geçen haftadakiler sattınız mı? Buna tonlar. Gördünüzler mi? Malcıda bir ağız bir ekonu jetleyip çıkıyor da. Bu hava satıldı mı? Alıp otasız mı? Satasız ha? Assalamu alaikum. Qandaysiz? Amansыз ба? Денсаулығыңыз жақсы? Маңайыңыз жақсы ба? Bu жаштары қанша? Қанша тиш? 2 тиштен. Қаншада отасыз? 19'dan verdim. 19 ming so'm. Екі ottayın 19'dan mı? Cebine qimmatroq ba? Tamı var. Kam var ha? 19 ming so'm kem var ekan. Yaxshi, son. Zapis uçaktan bir öz gayrı. Non payment толкал. 3 бермейін 3 көтәріп қопсына. Көп дәй жеткенден ошыға. Көптен қара. Қарасының местный қосқолеттері. Бағарына көттігі. Bayağı arkadaşlar getiriyorum, boş kolum var. Cür davay. Bazardın. Uçkun mal bazarındağı toşkolor deyin, aldırkı birileri. Oho, dekran toşkolordun biri. Bunu gömürüp koysa, kendin özün çoğun totaşpa. İyi gidecek ama. Bunu çok da dayanmayız. Görüşürüz.
Tanıştan gelecekten mi? Bu dakikada da var, dakikada mı diyor? Pasportta var bu. Karanlık onu. Pasportta varken dakikada var. Yeni elitleri bazı var. 100 bin datası hem bot hem makinalarımızda. Bağlanmış numarayı açsanız bot 80. Onlar marketlerde eğer şunda sizlerge özgöçü olgan araşan koç koğur izlep жатсаңыздар ama қараңыздаршы 100 bin data 100 bin kevi var. Biz bugün Oş şahrında Uçkun Malbazar'da buluşkanda 4 Ağustos 2024 yıl kanalga катталганды unutmayınız. Like'tan basыңыздар, комментарийде жазыңыздар, видеоны бөлүшүңүздөр. Биз барыңыздарды жакшы көрөбүз. Кийинкиде кайсыл жакка барып, кайсы жерлерде, эмнелерде тартып беребиз, аны да сөзсүз жазыңыздар тугандар.